nyuma y'agahenge kari kamaze iminsi nta myigaragambyo y'Abanyafuganistani binubira ubutegetsi bw'Abatalibani, uyu munsi abagore b'i Kabul, umurwa mukuru, basubiye mu mihanda. Bavuze ko bigaragambiriza uburenganzira bwabo, butsikamirwa n'ubutegetsi bushya bw'Abatalibani. Uretse ibyapa byanditseho amagambo y'icyarabu, aba bagore bafite barumvikanye bavuga ngo kuki mwafunze amashuri, dukeneye akazi, dukeneye ibiryo, dukeneye no kwiga. Imyigaragambyo muri Misiri, Minisiteri y'Umuco no gukumira ibintu bibi ishyizeho itegeko rivuga ko nta mugore wemerewe gukora urugendo rurengeje ibirometero 72 atari kumwe n'umugabo wo mu muryango we. Aba bagore rero babona ko iri tegeko ribabangamiye. Bamwe baribaza bati ko Abatalibani bavuga ko nta mugore ugomba kujya mu modoka atari kumwe n'umugabo, umugore w'umupfakazi yajya ajya gutira umugabo wo kugendana nawe. Abagore bongeyeho ko atari abo mu myaka 20 ishize bashaka kumvikanisha ko bize kandi bazi ubwenge, bityo ko badakwiye guceceka ku butegetsi bw'Abatalibani. Ibi bisa nk'ibyo ku butegetsi bw'Abatalibani bwa mbere kuva mu mwaka w'1996 kugeza muri 2001. Icyo gihe Abatalibani nabwo bari barashyizeho itegeko rikumira abagore kuva mu ngo batari kumwe n'abagabo bo mu miryango yabo, kandi nabwo bapfutse imitwe yabo uretse amaso. Muri icyo gihe kandi abana b'abakobwa ntibari bemerewe kwiga, n'abagore ntibari bemerewe kujya mu tuzi. Abatalibani ariko bavuga ko hari ibyo bahinduye. Bemeza ko bari gukora ngo abana b'abakobwa basubire mu mashuri nyuma y'uko bemeye ko amashuri yisumbuye afungura mu ntara zimwe na zimwe. Ibi ariko abagore bamwe n'abavugizi babo baracyabishidikanyaho. Ubutegetsi bw'Abatalibani bumaze igihe buri ku gitutu cy'umuryango mpuzamahanga wanahagaritse imfashanyo kubera kubangamira uburenganzira bw'abagore kuva aho bongeye gufatira ubutegetsi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 gushize. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.